سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان سامانه رحیم پروداکشن و با کلی آن افرادی که این لحظه برنامه اهل گروه ما را تماشا کردند و پیش از سر کردن برنامه همین را گفتم دوستان عزیز که همه اهل گروه یک بار دیگه خوش آمدین با فرخوری بوستانی زنده باشین. نگفتن را دوستان عزیز سخن رو سر میکنیم ای توی باز اکای چیلا گپ درباره نمی توی برادر عزیز ما رفتی سای و مینداری خود رو با آنم نفرانی میرسونیم حاضر میگیم که در توی چیلا کی خدمت کرده بود کی سهم خشک گذاشت کی دستگیری کرده بود و کی نومردی کرد در توی چیلا هر یک کدامش مثال تا آخر برنامه تماشا کنین از دهان هر یک ما میفهمیم دوستان عزیز سر میکنیم از یکم قسم پرتفتنی توی چیلا دوستان عزیز توی چیلا قسم پرتفتنش در خاطر بود که دوستان عزیز ما در شاهدی اهل گروه هم میگم در افیر هم گفتگی بودم که ما با اون خاطر کردم که ما ایسو بینم کانالم نون میخرم مهنت میکنم ما پیشتم دیگه رگون جای دیگه کار نمیکنم دوستان عزیز با نام خاطر ما قسمت پرتفتم که با هر یکی ما فهمو باشه هم بعد از این برای ما یک دخوت شوه بعد این سوال باز در کامنت‌ها نویسن که اکای رحیم پولی آنام پلاس موتور را باید پاک زد چیله را بودی پولی چیله دوستان عزیز ما حیران میشم که آنام نفرانی که پشت کامera گام میزنه یک برکو ختون یک بجنبان ختونه کویا اویله را عبور کرده میتونه یک کسی یاس میتین کدومی که با پول دادگی نیستین هم را تانا میکنی هم اهل گروه را تانا میکنی هم ما بچه جون هم چیله را دوستان عزیز ما در این شاهدی میگم که ما پول یوتیوب پولی که یوتیوب در خود میشم ما چیله را نمیتونم یکم کسی دیگر را نمیتونم برای مهنت کردگیم دوستان عزیز ما وقتی که پول او را بتم همه پلاس موتور را پوش خوش رفتم سیاره رفتم ماشین رفتم مگه من چی در کردم در اینجا این قدر مثال دستگیری ما میکنم این قدر که راه پولی ما ماشین دا میکنم این قدر راست خود ما میکنم یا در نظر یک خیلی مردم نمیتونه فقط چی را فکر میکنن انا اون چیزی که شما پشت کامera میبینین نو واسه چیزی که پشت کامera میبینین همه را باور نکنین دوستان عزیز سخن بسیار دراز نمیکنیم با ایجاد بسیار آدمای مهم ایستادگان یکم سخن با پای مهینه بانو میتیم که انا اون گپی که در کامنتر نویسن که ایزور سرخک الو بودتا که ایزور سرخک برای چی مهین جان تو درم توی چیلا ما از آنها خیلی لباسی توجیکی نپوشیده و یک کرته که یا فوتبالکه که مردم خیال کردن که تو در دیسکوتک یا در یگان جای بی‌تمیزی. سلام درودی خدا و مخلصای رحیم پروداکشن میرسونم و مخلصای خودم بخیر و مخلصای قش سیاره و چیلا میرسونم. امی آدمی که بی‌رها که باشه کرته توجیکی هم همه کار میکنه. ای تک ما همون چیزی که خودم میخوام خودم میفورم میپوشم چیزی که در ما خودم داده چیه اگر ما یکم بی‌رحم میشدم یکم چی میشدم مقصد رحیم را چند سال شد میشناسی مقصد ما با همون لباس هم میکنم با این لباس هم میکنم و زندگی ما چیزی که خودم داده بدیلی ما مقصد از اوقاتی که تیرا نفورا نمیخری کو را هیچ کس مجبور کرده نمیتونه که تیرا می اوقات خیر یعنی طرز لباس پوشی شما منم خیلی معقول بود برای قدر خودتون آزاد و راحت اسم کردین در توی پوشیدن اومدین مثلا این روزی خرسنده چی نبود مو مرگ مردن اومدگی نبودین مو مرگ مردن اومدگی دیدیم که با سطر سفید و با چی بیوی خیلی خداوند هر یک نفر خوشبخت شبته باز سخن دیگره با که چیلا اما آدمی که در توی گلامی بود که در توی او جینا چند قشی توی تا گذاشتن چه؟ 3 هفته یک چیز هم بگم زنداری خوب بوده یا نه؟ خوب بوده خوب بوده یعنی خدمت کرده سه برای پدر و مادر یعنی انتخاب مادر پدر فهمیدین؟ فهمیده باز سوال دیگه با شما چونی داده میشه که چلا آیدی توی آیدی پولی یوتیوب آیدی یعنی میگم پیچا پیش مادر زنگ زدن یا چی گفتن؟ خیلی چند قدر رحیم چیز چی قدر پاسپورتش نگرفته میتونم خیلی نه که ما در شویدی مردم میگم که نمیتونم برای که چیزی حقیقت من نمیخوام که دوستان عزیز ما در پیش کامera بگم که ها ما نفرانی که پول روی کردگی انگار پاگفتگی نیستن اما زنک صفاتایی که در این پشت کامera یک خیلی بعضش هستن انا ما گفتگی دوستان عزیز که ما پولی شما روی کردیم پولی یک از دیگر روی کرد بابا شک تو بود نه بابا شک دوستان عزیز بخشش اینجا در آواز پیشکی چیلا در تلفن داد
دوستان عزیز پولی که شما روی کردین کی در تا همه آدمایی که پول ندادن دیگه کامیرا بیا گیزا پولی که شما دادین من هر یک کدومشو در دادم ها با پیش ای برنامه‌ای که در تویش کردگی بودیم با ما در اینجا میگم که بعد دایو کارتر ما با کدام خاطر گفتم که چیلام خیلی بود که فرخو روی فایرودش کردم که بیا برنامه کنیم یک چی دستگیری کنه در کارتاش نمیدونم چانس می جمشید باز یوتیش 300 چانسم 400 چانسم در چیل موندگی بود نگرفتم کارتر دادم سر خونه اومدن دا نه که کارتر ما دستش گرفتم که ما بودو یگون چیز دیگر نگیری روزی توی 400 سوم 500 سوم دیگه جمع شدگی بود گرفتم پولی دبالیستو را ایجاد وجود دادن دکو ما گرفتم نه گرفتم کارتر در دست خودم که پول یگون جای دیگه نکنی در وجود در کورای توی راسخو داره اونا رفتیم پولی دبالیستو را دادم پول نرسید در اونجا پرایوت نه مثال دادیم برای یک دستگیری کردن برای ایش یا با کدام خاطر بود ای پول شما چیزی که شما روی کردیم من در دست چیلا در دست پدر و مادرش دادم لیکی ما فکر میکنم که این چیزی که یوتیوب ما پارتفاگی مهنت مای باید نصیب ما شود اگه نمیدونم شما فکرتون چه خیلی منایسین نمینایسین دوستان عزیز ما در توی سهم خدمت گذاشتیم اولین سهم ما چی بود که خوشبختی برادر مداورش بودن مثال گذشت همه چی میگذره دلشی سخنه باز با اکای چیلا میتیم اکای چیلا اون اویدی توی چی گفتنی مخول دیلت گذشت محفوظ داشت نفرانی که در توی خدمت کردن نفرانی که دستگیری کردن چی گفتنی هزار رحمت برای دستگیرشون مقصد شیروی نرا دیدی که دربارت بدیم اپو خواروی را دیدی که دربارت بدیم زنا چی امجا معلوم شد که کی دوستای که دشمنی تو جه خید کرده بعد توی چیلا رقص یک محکسا خوب رفتم راست میگه سیوران میام توز را چنه کیسا همه کپل میدیا شده باشه دوستان عزیز با دلشی صحبت قزیلتر میگذارونیم سخن رو با اکای قربان یعنی خوش میتیم مرحبا اکا جون هزار آمان اکای رحیم جان این دلی فرصتی که صحبت گرم جوشونه یک سخن دارم هزار آمد با مردمی فرخور که هر ماه قریب ما در اینجا در زیافت در خونه امیو کسان مهمونه زینه باشد مردمی ختنوزای مردمی تاجیکستان علامخصوص مردمی بلشویک که ما را باز صمیمی گرم پیشواز گرفتم ما توی چیلا در باره توی چیلا همه میگم ایروی مردکی ایروی انصاف ایروی چیزی که من دیدم ما تخلص دیگرم خوش بکنه من نگلگم میزنم بسیاری ایروی فیلم خفم بسیاری خرسان خدمتی که اکای رحیم کرد برای مینت برای هیچ چیز نه لیشنی ما просто مردک چیزی голосовать میکنم این مردک بهاد مهنت کردگه اولی که ما اولی که خود یعنی مثل آدمی که دهنون میخریم اینجا میبیم راه میریم این میریم همه یعنی باز میدونه که یک بنزین چخیر از خود میشد شما تصور کنید فرخور کجا یک کنجی تاجیکستان ما را میبره میبره برای رفت سیونکا گیردی فرخور اینقدر گرد میگردونه همه ای رسخوده این مردک عکسای خودش رسخود میکنه وای توی چیلا من یک بچه ما صنعتکار ما در توی سراینده بودگی نیستم به سراینده توی ما یک کامera بود نه که توی این برادر جان دا قریب 10 سراینده قریب 8-10 کامera بود این برادر در بارش چند قید دست اومد ای برای خدا ای برای برادرم بودن وعده کردیم اهل گروه در بارش بدیم دستگیریش کردیم همین قرار میگم ما میدونیم که همین گپ سویبش میوه او آدمایی که خودتون بلاگرین آدمایی هست که کمک کردگی نیستین نه که بخیلی تون همین کارو میکنین در کار نیسته ما درباره گفتن اویله ای کسا رکلام کردین حتی اینستاگرام ما هم دارین اکای چیلارم گیجویم اکای رحیم هم دارین ما هم روی عروس یا روی اولاد خیره کرده پرفتگیم اگر یکون کمبور دی از اهل گروه ما باز هم باشه از نمی همه یا ما حضور میپرسیم یک بورگه حضور همتان هزار آمد که درباره ما بدیم برادر خرسان کردیم درباره شه باشه با شما خرسانی نصیب آمین آمین باز سخن دیگه را با پای سیارابونو یکی از نفرهایی که در توی فرمای مایکل جکسون پیشنگی بود راستی گفت خیمو گفتی چیزا میگن یک بندی اما بروکش درستی جکسون پاک جای بربره که پیت کردنی بود باز گفت بذاره که اپای سیاره مثال فکر اخیده خیشه اویدی همی لباس پوشیدگیش اویدی در توی چه خیلی گذشتن مقصد توی معقولشید ادوشی گذشت اپا سلام علیکم با
мардуми ғариб ба хуш омадему ба Фарход. ҳазор раҳмат атаҷонима. Туи чиларо маҳкулам шуд сабт боис накин. То ҳолира ма ҳамун одама куфтесам. Банчки брижай мара каф деге ку то ҳолира ҳамура куфтесам. Махадам яком ёбуш. Сараҷа асфал дига ман дорам. Ҳамо точан дема медонам у бантики брики ки худ пушти бу ва ихти мебирам не ранги устод да иҷа сарки бантико шаймуна не ки сабаб чи буд амрӯз туи бантико да иҷа немуд да хели поён кашода бу. Масъала ду стил дора. тарзи ду пӯшидан та сета стил дора. Ҳаста ки хеле мепӯши ба ҳаста ду пара мебуроре. Ҳаста ки баъди по қати меёри. Ҳамунҷа иша гуфтанем ки ҳар кас чӣ хеле мефуроша ҳамун хел мегарда. Масалан ман мемурам тани ман рафта ҷавоб наметиҳем. Ман худам дар гуноҳи худам ҷавоб метам. Так что пеши чаптона нигоҳ кунем. зира медонӣ бояд якдигарам гӯй дӯстони азиз мақсад мо барномаро ба о хотир накардем ки ба иззати нафси ягонтаи шумо бирасем дӯстони азиз. Фақат ба о хотир буд ки мо ҳам апа дорем, хоҳар дорем, зан дорем, фарзанд дорем. Вақте як тайта кисиёча мегӯяд тайта зани ма апа хоҳари ма қорат мекунем мо ҳам қаҳр мекунад. Не ки ма иса наметавонам наистар бигӯм ки бо мисол ҳамун сухана дар ратибтон барое ки байни ма ту фарқаши дар намеяд дӯстои азиз. Анам нафароне ки ақорат менависем. Байни ма ту фарқаши дар намеяд ки ма маем шумо дӯстони азиз. Касоне ки и гапа мисол навистагиян менависанд медонанд аллакай дарк мекунанд дӯстони азиз. Пеш як каса мегӯяд сухана сих кардан аввал дар танаи худ сих ку баъд дар танаи каси дигар баъд даркша мефаҳмед дӯстони азиз. Фақат бояд мо чӣ кор кунем дӯстони азиз. Шумо хостем ки туи чилара кунем. Мо туи чилара ташкил кардем байнда як бор атмини чид бисёрот гуфтем ки пула хӯрдем фалон кардем бемадон кардем чилара хонаашо обод накардем касрати зад. И гапа гуфтем мо майлаш гуфтем. Лек хонаи чилара обод кардем туя партофтем мардуми мо аксарчанам хеле тоқат надорем. На гармишда на хунукишда на сардишда. барое ки туи мардака кардем агар ки бисёро мара фаҳмидан ҳазор раҳмата ки агар ними дигаша мефаҳмидан бо ҳам туи бача аҷоибот гузашт ҳам мо хурсанд мешудем ҳам шумо ҳам дарчи тамошо мекардем. Ай шумо чӣ мерафт ҳар бегаи ам меомадем 10 минута 15 минута тамошо мекардем асабтон ором мешид. Чӣ дагор гапи зиёдӣ кардан барои просмотри ютуб бояд ки пули чира шумо бояд пули шумора чира бигирад. ам ба гуфти не ки ба гуфти ҳамун нафарое ки меган ва ё шӯрнокишон шӯрнокишона ки гапо меган ҳофизора ки овард бепул ки овардак вай ҳофиз ҳичи наёмагишта 5,000-6,000 да меояд ки бора худаураҳку я 8 да берава мумкин. як чиза гуфтанем дӯстони азиз ҳазор раҳмати калон ба акаи синои ҷамолдин ҳоли ман як барномаш мекунам. ҳазор раҳмати калон ба акаи фалик туи домадагӣ бачаи дигари ҳазор раҳмат ба акаи дониёр ҳазор раҳмат ба шералӣ қурбон сайёра ина апаи маҳина бо уҷуда ки буд навозандаи акаи сино ҳазор раҳмат ба анамо ҳамсинф ҳамсоя бародар ака авлоди анами акаи чила ҳамсинфи азизаш ки беҳтарин саҳми хиша айрам сар кардани туй то охира дар бари мо буд саҳми хиша гузарон акаи толиб агар акаи толиб наздикони акаи толиб ҳамин навори мара тамошо кардаиста бошад ман ҳамчунами роҳбари гурӯҳ ҳамчунами роҳбари анами бародарони азиз ҳазор раҳмат калон ба ту мегӯям бародар азиз ки шери нар будай худо нигаҳбонат боша ки дар байни анам қадар нафар дар байни анами ҳамсинфат рост истоди дастгириш карда и хубии тра и агар аёдаш буброра шахсан ман аёдам намебурорам барое ки беҳтарин кора карди як бор ягон сухан нагуфти то охири туи абдӣ то шаб абдӣ ҳазор раҳмати калон акам миннатдорем ки сами худша гузошти ба нафароне ки дар туи чила дастгирӣ карда буданд мардуми ғариб ҳамсоё ва нафароне ки ай ҳамада муҳим анамо нафароне ки хона орду руған ҳамин чизо овардаги будана инамуда. Баъд як чиз дигар авгон дӯстони азиз ки лаънат ба анамо хеле одамоне ки хайр кардана бо таъна кардан бисёриҳо занг задем бо барои пули додагӣ таъна кардагиянд мисол и дар ягон ҷо рост намеяд лекин ман фикр мекунам ки ҳамон одамо хайр кардагӣ нестанд просто хушона ишон додагиянд. Баъд гуфтем ки барномаи хайриявӣ кунем барномаи хайриявӣ мо рӯзҳои наздик иншааллоҳ сар мешава. Як чиз дигар гуфтанем ки
бо хонаи кира анам хел як туи бо як маросим обод кунем ай дастмон меомадагира фикри ақитатона дар комментария бинависен ягон амуд оилаи ниёзманд боша ягон нафаре ки конкретна ниёзманд боша то охира бурава ин хел не ки мо дастгир накунем баъди туи буга сиёнка накунем то охира мо мекунем ки мардами ғариб чӣ хеле намебуд анам хел тамошо кунанд дӯстони азиз баъд зан хештавори чиллашона ман ягон чиа маҷбур накарда будам ки дар навор бин иштирок кунед пешакӣ маълум буд ки туи дамо сиёнка мекунем айвал то охира тарафи арӯсон тарафи шаҳрам гуфтагӣ будем ҳамаш маълум буда даже ай бузкиши нафароне ки гап мезанад ки занак и хеле хел бисёраш ба номи худо қасам ман аҳамият додам камера раиси мекунем медава сини камера медрӯя барое ки биян мақсад як чиз дар ҳаётон набуроне ки одаме ки кори ҳаром мекардагиша дар пишти камера мекунад дар пеши камера не ки нафароне ки дил нияти бад карден ин ҳаётон набуроне ки ман наздикон ба анам нафароне ки гирди территорияи шумо дастанд барои шумо қадрдонам ба як тариқи ба як тариқаш мераса фақат худо ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад дар куҷое бошен набошен дасти меган бепила сари хама ҳеҷ гоҳ набинед фақат худованд нигаҳбонтон бошад фақат комментарий назнависед охирон сухани гуфтанӣ охиронша гуфтам айта чила бо чӣ гуфтан ягон дард ягон чиз ҳастай дар дилат дигар таъна маълумат дигар чиз нестай ҳозир дар қишлоқ чит меган чилаи зандонет меган сафед шида чит меган чит меган ягон гапи мардум тра зиқ кард хафа кард вале тикоча монда Ягон гард якмыз. тикоча монда дар дилида я тикоча дигар падарка кунам Бузурша. бародари азиз сухани охирони ма барои ҳамаи шумо ҳамея ки дунё қадунё нестае ки ба як кас бадӣ кунед фақат ханда боша фақат дастгирӣ аҳлу рафиқу дӯсту раёру бародар боша ман бисёр ҳаҷнигор бисёр одам бисёр номи паст баланд катиштам чизе хӯрдем рафт чизе ки бадӣ кардам рафт яки фақат хотироҳои неку баъд монд барои ҳамин коре кунем ки хотироҳои нек монад ҳамаро номбар кардан не ки як чиза караем азёжбурон ман номи акарам номи аҳли гурӯҳ мерасонам аз ҳама дидида хизмати бузург нафарое кард ки дар хирсандӣ мо ҳеҷ ёрдам карда натонистам хирсандӣ мо дар шарик будам лайк ҷиқидан ё комментари хуб нависдан ин маънии ӯро дорад ки ҳама одам гарчанде ки вай пулу қачизе нест гуфтам дунё вафо надорад лекин сухани нек қатӣ табрик карда ман хондам 1400 комментари хуба вақти қимати худай ҳама қимат вақте тра табрик кардам махусусан айноми худам айноми аҳли гурӯҳ ҳама одаморо раҳмат мегӯям ки дастгирӣ кардам бале баъд як ҷой дигара гуфтем ки барои чӣ модари чила моро раҳматгӯӣ накард кард дӯстони азиз не ки мо туя қисм қисм партофтем шумо бисёр баъд нороҳат шидем ҳамаро оспед накардем мо партоем ними туи мондагиа дигар напартофтем ба кадом хотир уҷуда карда буд чанд ҷои дигар додагӣ буд дӯстони азиз ҳама вақте ки ман пеши очаи чила мерам якм дуора аз сари шумо сар мекунам баъд ба мо ба аҳли гурӯҳ дӯстони азиз боз охирон сухани ма ба анамон блогеро ба анамон сарояндо ба анамон нафароне ки қатима салому алейк мекунана иззо намекашана дар ҳар ҷо фикри ақидаи худшона менависанд ҳар як чиза механданд усол мекунанд эй бародаро эй мардуми тоҷӣ эй нафароне ки дар гирди гӯшаи ман наздикен ба номи худо қасам зимин бикафа шумо бидороен дигар ай иззотона ай шармтона намедонед чӣ кор кунед агар ки ҳамин хел просмотр ҳамин хел чиз агар дар як клип дар ягон кори дигар шумо биё ба номи худо қасам ай ҳама нафарои наздиктона болои сиёнка мебуронед қатъи сиёнка мекунед ки просмотр кунад даход кунад биен бахилитона бас кунед ай ҳамин ҳисоб ягон тат пеш намерем ягон тамон ним кола меем бо меғалтем дар замин мезанем ай бай ман бисёроша дидам бисёроша гап задам ба номи худо қасам ай тани як хелош ман изо кажам ки ҳамуқа номдоран ҳамуқа мешинохтагиан ай бай ки бо темаи мо мардаме ки на дар ютуб омадагем абсуждат мекунанд ба худо қасам гапто надорам фақат ман айки минадорам аён нафароне ки дар бари ма буданд вақте ки ман псих мешидем ягон чиз гап мезанам гуфтан акай раҳим ором шамо қадитем минадорем любой ҷуда мага саг ҷакидан мегира одам бараш рафтан мегира боқӣ дар панои аллоҳ бошен дар саждат кунен фақат фикртона бинависен ки бо кира дастгирӣ кунем ягон одам ниёзманд боша иншоалло ки бо мо ҳамакаса бо як туи як хисанди дига мекунем бо мо мерем рақс мекунем я мо як каса хомӯше худо нигаҳбон дӯстони азиз хайр